امروز تحت ریاست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مجلس درباره برنامه از خود نمودن منبع‌های برقرار شونده انرژی و ساختمان نیروگاه‌های خرد برق آبی برای سالهای 2016-2020 و تدبیرهای انجام داده شده در سمت صرفه‌جویی نیروی برق و درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2021-2022 گزارش‌ها شنیده شد. 31 март تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار مجلس درباره برنامه از خود نمودن منبع‌های برقرار شونده انرژی و ساختمان نیروگاه‌های خرد برق آبی برای سالهای 2016-2020 و تدبیرهای انجام داده شده در سمت صرفه‌جویی نیروی برق حسابات وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان جمعه دلیر و درباره سر وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2021-2022 حسابات وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان ذوقی زاده شنیده شد. برنامه از خود نمودن منبع‌های برقرار شونده انرژی و ساختمان نیروگاه‌های خرد برق آبی برای سالهای 2016-2020 برای بهتر نمودن وضع اجتماعی اهالی، رشد منطقه‌های دوردست و بلندکوه و هوسمندگردانی اهالی برای زیست در این منطقه‌ها با راه تشکیل نمودن سیستم تامینات با نیروی برق از حساب منبع‌های برقرار شونده انرژی، حفظ اکولوژی ناحیه‌های بلندکوه، منع بریدن جنگل و بوته‌ها برای سودشواری، رشد سیاحی، بالا برداشتن صفت خدمت‌رسانی در ساحه توریسم، تأسیس جای‌های نوکاری و غنی گردانیدن بودجه جمهوری از حساب رشد اقتصادی این ناحیه‌ها روانه کرده شده است. طبق برنامه دوام سالهای 2016-2020 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب در همکاری با شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک، جمعیت سهامی کشاده پامیر انرژی و شریکان رشد در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های ختلان، سوخت و ناحیه‌های تابع مرکز تنها از حساب چاره‌بینی‌های اساسی برنامه 9 نیروگاه برقی آبی خرد با اقتدار 2260 کیلووات و ارزش عمومی 127.9 میلیون سومانی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. همچنین در این دوره بیرون از برنامه 9 نیروگاه خرد برق آبی با اقتدار عمومی 1685 کیلووات و با ارزش عمومی 31.7 میلیون سومانی ساخته شده است. همزمان در دایره برنامه با جلب شریکان رشد و پژوهشگاه‌های وطنی لایحه‌کش پیشنوشت اساسناکنی تکنیکی و اقتصادی 45 نیروگاه برقی آبی خرد تهیه گردیده همکاری‌ها با شریکان رشد جهت دریافت منبع‌های سرمایه‌گذاری آغاز کرده شده است. در نتیجه ساخته و استفاده دادن نیروگاه‌های خرد مذکور برای با نیروی برق تامین نمودن 2231 خواجگی، 21 مکتب، 15 بنگاه طبی و 93 انشاءات گوناگون شرایط فراهم آورده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به مسئولین وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی جمهوری سپارش دادند که برای تامین پوره و با صفت برنامه از خود نمودن منبع‌های برقرار شونده انرژی و ساختمان نیروگاه‌های خرد برق آبی برای سالهای 2016-2020 تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری کم کردن تلفات نیروی برق، پرداخت سریع حق استفاده برق و جاری کردن سیستم معاصر در ساحه تدبیرهای مشخص اندیشند. وابسته به سری وقت آماده کردن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2021-2022 سرور دولت به حکومت مملکت سپارش دادند که از حاضر مقدار ضروری انگشت، سودشواری، مواد خوراکواری ذخیره گردیده برای تأمین پوره نیروی برق به اهالی در دوره تیرماه و زمستان چاره‌جویی نمایند. اوید بلایهای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت جسمانی و ورزش حسابات رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش عبدالله رحمانزاده شنیده شد.
президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни умумии миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ барои оммавигардонии варзиш, таъмини тарзи ҳаёти солим, ҳавасмандӣ ва ҷалби ҷавонон ба варзиш дар саросари кишвар мусобиқаҳо аз рӯи ҳамаи намудҳои варзиш дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор карда шавад. аъзои ҳукумати мамлакат лоиҳаҳои як қатор қонунҳо аз ҷумла дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қарзгирии давлатӣ ва қарзе ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад, дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нотариати давлатӣ, оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ғалла ва маҳсулоти коркарди онро муҳокима карда барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол намуданд. дар кори Маҷлиси ҳукумат ду пешниҳод дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хоҷагии ёрирасони шахсӣ ва дар бораи пешниҳоди Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Сангвор оид ба иваз намудани номи деҳоти Сангвор ба деҳоти заршӯёни ноҳияи Сангвор мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар бораи барномаи миёнамуҳлати амал оид ба амалисозии стратегияи идоракунии молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар солҳои 2021-2023, дар бораи барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи давлатии маҷмӯии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи рушди соҳаи қолинбофӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва дар бораи ба муомилот баровардани коғазҳои қиматноки давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи шахсони масъул шунида шуд. дар охири кори маҷлис президенти мамлакат раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба масъалаҳои дар маҷлис баррасӣ шуда ба ҳукумати кишвар ва роҳбарони сохторҳои давлатӣ ҷиҳати риояи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқи саривақтию босамари барномаҳои давлатӣ ва иҷрои дастурҳои қаблии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон супоришҳои мушаххас доданд. вобаста ба иҷрои тадбирҳои амалӣ оид ба коҳиш додани таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёти мамлакат, кишту кори баҳорӣ, истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ ва президентӣ, истеҳсолу захираи кофии маводи хӯрокворӣ, омодагии ҳамаҷониба ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022, вусъати корҳои созандагию ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ, риояи қоидаҳои санитарию беҳдоштӣ дар давраи пандемияи ҷаҳонӣ, риояи ҳатмии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дастуру супоришот дода шуд.